рухаемся. О, холера, як хуценько ўжо. Хіба што мы пачалі. Да, все, всім вітанки, привітанки. Ну, піша, што 5 секунд у эфіры. Прывітанне ўсім шаноўным. Хто долучаецца, адразу ляпіце падабайкі, калі ўжо падпісаныя, і ляпіце адразу падпісацца, калі не падпісаныя. Да, вы гэта ўсё рабіце, а мы будзем сачыць. Вось, а мы пачынаем, карацей. Мы пачынаем з якой лакацыі, нагадай? Смітвільская дамба. На дамбу ляцім. Ок. Ляцім на дамбу. Я пакуль прыгнуў флітстар. Не, я табе зараз Пачакаць. вывезу машынку. Я табе дам новы калабок. А што са старым сталася? Ліса з'ела? Не, ну просто бачыш, кожны стрым на новай тэхніцы ты ганяеш такі весь і сабе круты, важнючы, прям кефтэме. Вось гэта ўсё. Так, ну все, ты там побачыш калабочак. Надо сабе штосьці ўзяць адпаведнае. Каб не сорамна было. Тосці калабку у пару. Ух ты, ёб твою мать. А ты думаў? А ну што гэта ўвогуле такое? 8/8 нейкая? Ага. Гэта нашы МЗКТ выраблялі. Для эміратаў таксама. Адна з версій цягачу. Нішто сабе. Ну, да, гэта мы. Халера якая. Яшчэ ззаду колькі? 4, 5 этих сядзенняў. Ну, гэта яшчэ адзін армейскі Спераду. цягач. То есть на гэту херовіну грузіцца гэта самы. Нешта пускавое. Ну, не, зусім не. Гэта карацей суперсцэпка, альбо 3 БМП-3, альбо Леклерк 2 БМП, альбо 2 Леклерка. Танки. То есть і там вось гэта ну, не экіпажы танкаў, а тэхперсанал, вось, які абслугоўваюць вось гэту пагрузку-выгрузку, яны вось там сядзяць. Дзеля гэтага патрэбна ажно 8 чалавек. Да, тут, ну, колькі яно важыць. А ну, можна і экіпаж пасадзіць. Ты кажаш, нібы яны на руках заносяць. Разумееш? Да. Это, товарищ старшина, не поднять. Ну а хули ты хотел? 49 тонн, бля. Так, што нам трэба рабіць? Нейкае заданне, па-першае, трэба узяць стил рыва. В контрактах Dyson дызель, і там будзе одно доступнае, одно адзінае. А яно і апошняе. Dyson дызель. Гатова, так, construction. Трэба Всё, ехаць за поехали. прычэпам нейкім, так? Да, exactly. Ён на острове Драмонт. У порту, до речі. У порте і торте. Можеш направо сразу поворачивать, там ось у гэты заезд. Ну все як as usual, everything as usual. Зразумела, не гледзячы на тое, што па-ангельску. Это да. У мяне, халера, магчыма, з'явіцца ўжо праект хутка з кастрычніку. Так, трэба змяніць чуллівасць мышы. Але там такі ўжо праект, ужо так накручана ўсё, і такія сціплыя тэрміны, каб яго выканаць. Ёп твою мать. Я ўчора з жонкай абмяркоўваў, лічу, што мы не ўпішемся разы 3. Ну, паглядзім. Сёння зноўку дакументацыю пераправяраў усё. Вось, і нешта ўжо складваецца там у галаве, што ўсё атрымаецца магчыма, але учора я, канешне, быў знерваваны трохі. Так, чакай, я меткі сабе пастаўлю, нам трэба ўлева на дамбу гэтую, так? Да, так усё ёсць. Не, чакай, а чамусьці мне метка стаіць на дрэйлінг сайт? Не, забей, таму што ну, на дрылінг сайт гэта трэба даставіць, а ў нас пакуль што няма чаго дастаўляць. Спачатку едзем увогуле проста на айленд.
Да. Нам треба забраць гэты прычэпчык. Чэпчык і прычэпчык. Я ўсё пакуль яшчэ не арыентуюся ў гэтых значках, паказніках, дзе падняць, што апусціць. Я не памятаю, колькі ў мяне там, больш за 1000 гадзін. На гулі на SnowRunner? Ну, Ну, хіба што так, слухай. А я тут падумаў, што хутка ўжо трэба пачынаць неяк гэтага Long Dark, потому што там 4 гэтых часціны вялікія. То бок гэта будзе, ну, месяца так 2, мне напэўна хопіць раз на тыдзень стрыміць. ой, ну шчыра кажучы, ты, в прынцыпе, можаш пачынаць, таму што бачыш, у мяне зараз новая праца, я тут, блін, ну, заняты, гэта зараз там першыя там 2-3 тыжні, да? Я такі яшчэ больш-менш магу знаходзіць час, але там пойдзе верасень, там у нас пойдут кліенты. І мы, ну, мяне можа і не быць часу, ну просто таму, што будзе праца. Это зразумела, я аб гэтым кажу, што на гэта я арыентуюся, пакуль ты там все уладкуеш у сабе, все параспіхваеш, каб мець стабільна вольнае месца недзе на тыдні. Ты пры гэтым пры ўсім, у мяне ж таксама, калі праект пойдзе, а там брытанцы, дзякуй Богу, але даволі шмат людзей з Аўстраліі ды Амерыкі у іх. Да, То там бок, часовыя там джетлагі будуць на істотныя. ўсю катушку. Калі рана раніца аўстралійцы, то позна ўвечары гэта амерыканцы. Я таксама не ведаю, як тут Ну, будзе складацца ўсё. ну да, гэта трэба альбо там сазвоны, альбо мэйлы, як неяк настрайваць гэта ўсё. Ну, у мяне будзе хутчэй за ўсё тое, што я 2 разы на 2 тыдні буду проста знікаць. Ну да, Потому што зразумела. самыя адпавядальныя такія меты, яны будуць усё роўна ісці онлайн, без якіх там рэпортаў і так далей. Калі Ой, яшчэ... да. Дарэчы, шаноўнае гаспадарства, на маім канале з нагоды працы таксама будзе мяняцца парадак выхаду эпізодаў і эпізодаў. Усё як бы вось так. Усё ў працэсе, карацей, усё жыве. Да. Усё будзе жыць. Не, ціха, не спяшайся, я тебе покажу, дзе звярнуць. Чакаю. Тут ёсць кемка-темка. Бля. Што здарылася? Столб? Нехта паставіў слуп? Заглядзеўся, ну, на стрым. Панарабілі столпоў па дарозе. Ну, панацянулі сваё юпіздрычество. Так, добра. Мне ніхто не чапае, гэта добра. Пакуль што. Пакуль што, да. Да ладно, я уже 8:40 з копейкамі я уже працаваў. Я уже там херачыў, рэвіжаны рабіў, там все. А, не, слухай, ты не проедзеш сюда, не проціснешся. Поехали, карацей. По дарозе. Як заўжды, да. Ух, у тебе радуюсь, просто супер. Да, тут Фаун Голіаф, по заказу амерыканцаў немцы зрабілі мось такія цягачы для кар'ераў. Даволі такі спецыфічная херовіна. Гэта сумрачны тэўтонскі геній паяднаўся з амерыканскім жаданнем усяго вялікага і самага моцнага. Вось такі гэта кадрык. Ну, я так гляджу на канструкцыю твайго гэтага цягача. У яго неяк так цэнтр вагі даволі высока знаходзіцца. Ну, так. Пры ўсім пры гэтым яшчэ гэтая установка кранавая стаіць, то бок. Ён, не, ну пры гэтым усім ён даволі такі стабільны, я лічу, што Uber, бляха. Паўгады пра мяне не ўспаміналі, а тут штосьці спатрэбілася. Халера, што я тут цягну так доўга? Нічога ты не цягнеш, ты ж пусты едзеш. Нешта я зусім замарозіўся там проста на пяску. Вельмі павольна рухаўся.
Бывае. Канферэнцыю карацей глядзеў Новай Беларусі апошнюю. Не, у меня праца была. Усё прапусціў. Ой, блядь, я нічога не пропустил. Артёмка Шрайбман, там, Вадим Можейко. Усё давёў, и, да? Да, и, боже, дай бог памяці. Вось гэта жанчына, якая з чалам працуе, Лойка. Вольга Лойка. Вось. Всё давялі, ўсё патлумачылі, нічога страшного. У меня будзе вольны час, я там пойду. Не, сёння пойду на трэніроўку, заўтра таксама у чацвер я пойду на шпацыр. Пасля працы па старому гораду. Я ўсё пачытаю. Паслухаю, як падкаст. Паслухаеш. Да, так што нічога не это самае. Не мяне. Да. Ну, ўжо дакладна видно, што тыпа, ну, ціца Света захавае там статус лідаркі. Ну, гэта на мой погляд і ў мінулым годзе было тое самае. Ну, Блядь, было вядома ўжо. Нібы хтосьці спорыў. Ну, Ну, ўсё роўна, хай ціца Света працуе. хаця, мне падаецца, Латушка быў бы не супраць. Калі былі нейкія перавыбары. Пал Палыч. Ну, ён бы ўжо падсуеціўся нармалёва там. Пал Палыч сваю мару стаць прэзідэнтам трывае з якога року? Ось калі ён універ закончыў. Ну, магчыма, вось адразу. Немагчыма. Я маю Інсайт. свого рода інсайт, так. Тому што у нас была адна агульная настаўніца, таму у мяне ёсць інсайты. Да. Яна ўсё ведала загадзя. Да, там Пал Палыч, ну, мінімум ужо 30 гадоў ідзе да сваёй мары, так што тут... Зразумела. Александр, прывітанне. Самы вырашняк зараз у кардайцы рады, здаецца. Роза пакінула, Кныровіч крычыць там на ўсіх. Ну, наколькі я ведаю, там не толькі Кныровіч, там уся коаліцыя іх. Бо я не памятаю, уже казаў ці не, я калісьці знаёмы, не знаёмы, я дасюль знаёмы з Ваданосава, я нашу кардайцы раду увайшла у складзе гэтай коаліцыі Латушкі, то яна нешта там трошку распавядала, там не толькі Кныровіч смуту наводзіць. Але, канешне, так, ён нешта абураны занадта моцна на кабінет Ціханаўскай. Нешта ён патрабуе заўсёды, нават у сваіх відэа, калі ты глядзіш ягоны канал, ён нешта ў апошні час, кожнае відэа там у бок Ціханаўскай плюне, гыркне ці што-небудзь падобнае. Таму што Кныровіч, загуляўшыся у... Блядь, гэта вот, ведаеш, Панасенко от бизнеса белорусского. Вот такой же пиздобол. С чувством, с пачуццём асабістай важлівасці. Ну, ён мае права, у яго ёсць досвед, і паспяховы досвед. Да, бля, сел пасядзеў. Паспяховы досвед, бля. Так, у кожнага свая гэтая меры. Як мераць гэты поспех. Але ўсё роўна чалавек мае галаву на плячах, тут нішто не адняць. Яму бы гэта скрамней трэба быць. Так, больш сціплым быць, гэта праўда. Гэта мы вітаем і ухваляем. А вось каб толькі раз'ядноўваць, гэта не трэба. Нам адзінства патрэбна як ніколі. Да. А што колі тое ядзінства? Ён у Кітаі зараз вучыцца, да? Ага. Яму там нармалёва. А пры гэтым ён жа там студэнт БГУ был і так далей. Нешта гэтаму колі ўсё дазволена. І усім нармалёва з гэтым. Так. Заправачка. Да, зараз будзем рабіць заправ ачка.
Ну, пакуль даехалі мінус 100 літраў. 104, Ну калі быць да. дакладным. Ну, меня здесь под 140. Можна пад'ехаць. Подъезжай и ну, Мгм. поспробуй там V и Refuel. Мгм. Тебе повинна отрыматься. Все А что, маецца. Роза зусім зашла? Заправился? Да. Что? Пани Роза зусім это вышла? Вийшла з Рады? КР. Може Охуєть. бить, може бить. Іх там да халеры, насамрэч. Калі было, сколькі там галасавала? 6,5 тысяч, правда? Проголоси. 6700 с копейками. Ну, няхай 6800. То... Не, там 6731. Там, блядь, Курейчик эту хуйню завел, типа, бля, слупы белорусской демократии. Вот это 6700. Я такой, бля, приемно. Вот кто, а я слуп белорусской демократии. Я б казав нават у такім випадку Атлант. На твоїх пляшах і все тягнуть. Да, бля, Атлант затарив в шокі, нахуй. Так, почекаю хвилинку, зараз я... Од'єдь. То буде як... Да, отъеду, то зараз нас тут будуть... То зараз Давай, буде як у минулому стрімі роз'єбу. со мною. Готові? Все, здріснули. Да, готовы. То занадто шмат представників за такі голоси. Не, ну представники як представники, там же фішка була в тим, що у нас демократична супольність і наш, ну, разнастайне, треба було, ну, по махчимості усіх, тобто, ну, усі, хто ось там змогли той проходний набрати. Так, Сонечка, покажи мені. Блять, ну молодец, ось мне подобается коллега. Я добавила там новый клиент тебе на ревью. Я такой, да, добро. Добавила, пройшло полгодини, нічого не добавилося на SharePoint. Великий дякую. Гэта глюки SharePoint. Базує. Чекай, куди нам їхати? По трассе едь, не заблукаешь. А де point? Я не бачу, скуль брат. Де ось гэты лупа стаіць, ці што? Да, там где пупа и лупа. Лупа і лупа. Так, нам треба ось сюди буде їхати. Блять, треба було тобі на машину ніякі налепки дати. У сенсі. Каб було більш кастомізовано, ці що, вигляд? Ага. Та й так нормальово, не это. Оранжевенький такі. Не бери в голову. Помаранчевий. Помаранчеве, так. Вы грузы отвозите? Не, только показываем. Красивая. Ой, блин, давай, машинка. До речі, я анонсував зміни, коротше, буде виходити 3 ролика на тиждень, але вже по годині. Там Замість покуль що буде полгодинних. 2 Да, без полгодини. Будуть по годині. Там з одного моменту поймеш, коли почнеться. Ну і там, покуль я на ноут не накоплю, буду такі ролики робити більш не летсплейку, а ну такое. З аналітикою, конечно. Да, там топ-10, топ-5, топ-4. Ой. Где-то усі топи, блядь, глядять просто пипец. Там кожен місяць інколи по 1000 проглядів набиваються. Боже, Треба сабе ўзяць у руки, зняць гэтыя 2 агляды таксама на Ghost of Tsushima. Ды на Ну Nobody да. Wants to Die, каб былі паўгадзінныя, 20-хвілінныя такія. не край. Nobody wants to die. Или так як там. It's not time to die з гэтага з Bond.
Гамес Бонд. Блин, точняк, и он же ж у этой самой. Опачки. Так. Что я тебе скажу? Ты едь у порт, а я тут гэты прычэп адбуксую. Ён нам патрэбны недзе там будзе? Нет, ён нам не патрэбны, он просто заважае. А, перашкаджаць будзе тут праехаць? Да. Ну ты зразумееш, чаму там такая херовіна, блин, ее цягнуць. Гэта ўжо зразумела. Што будзем цягнуць нешта вялікае. Там такі прычэпыска. О, Анюта прыйшла. Прывітанне табе, Анюта. О, вітанкі. Як у Анюты справы? Так. Так, нам не праз лес, я спадзяюся, не? Не, Не, там так па дарозе. асфальтавы шлях ёсць. Не, ні халеры тут асфальту нема ўжо даўно. Ой, ну немає. На працы як на Нема працы, кажа шляху, Анюта. ёсць накірункі. Ну тут фактычна так і ёсць. База. Оп. Яшчэ заносы нейкія, адкуль? Ну, це ж так гульня побудована. Ти там плюс 10 кілометрів додав по хуткості, все. Уже слізгата паўсюль. Да. Ну, ось, ведаеш, у гэтым і галоўная праблема гэтага движка, на якому яны разрабляюць SnowRunner, то ну, яны ніяк не могуць зарабіць адэкватную стабільнасць. Яны бы вельмі хацелі, але ў іх ну, не атрымліваецца. Ну ты просто памятаеш, каб гэту дурынду цягнуць, табе будзе патрэбна, ну, нармальныя манёўры выдаваць. Это зразумела. Слухай, а вось калі б не твая дапамога, як тут гэта ўсё выконваць у гэтай гульні? Ўсё просто. Attitude, стратегія для ўсіх адна. Ты робіш тое, што можаш рабіць. Спачатку там першае, другое, трэцяе. І потым едзеш у іншую лакацыю? Да, потым ты скокаеш, напрыклад, на Аляску. Там робіш там першыя там 5 таскаў, якія табе ну, даступны. Мажліва, ну. Ты бафаешся по узроўням, там першы, другі, трэці, там першы, другі, трэці. І за кошт гэтага ты падрастаеш, можаш дакупаць сабе новыя там шыны, пакрышкі, рухавікі, там коробкі пераключэння перадач. Вось гэта ўсё ты імпрувіш свае тракі, і яны могуць выконваць больш такія складаныя таскі. І ўсё, і дальше ідзеш. Ну плюс можаш яшчэ на таймыр пераключыцца ось на самай справе. Там на самой першай мапе просто там, шчыра кажучы, там 400 метров ад гаражу стаіць самы моцны трак, які толькі патрэбен гульцу. Гэта той, які на S300, які ты мне неяк даваў? Не, гэта DLC-шны, я маю на увазе крас 6443. То есть, ну, ёсць у наяўнасці. Зразумела. То есть там, ну, просто одно, другое, трэцяе ты робіш пакрыху, там потым можаш пакатацца па гэтым мапам на таймыра, пакалекціць двигуны для гэтага трака, і ўсё, у цябе ж лічы, што самы такі пантовы трак ёсць. А потым вяртацца і дарабляць тое, што кінуў. Да, потом ты вяртаешься, дарабляеш, што кінуў, так што... Блин, ну я не ведаю. Где ты там уже? Не, я уже каля з'езду.
Не, у тебя все повинно атрымацца. У меня атрымлівалася, и у тебя атрымаецца. Тягнется нормально. Не, ну тебе, ну, такие, тебе трак дал, чтоб ты его стопудово довез. Добра. Ты вези, я пакуль што з'езджу, адбуксую гэты трейлер длиннючы на эту. Причеп маешь на увазе, не трейлер же у тебя там? Не, мне, ну, причеп там, трейлер, какая разница. Я отбуксую его на магазин, потом ты подъедешь, продашь. Проходить, проходить. Так, праз гэты мост. Поворотником зачепился, ты уявляешь себе? Да, я уявляю. Поворотником зачепился и далі не едзе. Я уявляю, як ніхто. Я ж гэта, блін, рабіў там. Я не ведаю. Там лічы, што ў кожным рэгіёне будзе такі прычэп. Ну, я памятаю, ты цягаў па Алясцы, ці дзе там быў уже. Да, там у кожным рэгіёне ёсць такі прычэп. У кожным. Так. Ты просто, ну, не пазбегнеш таго, каб гэты прычэп кудысьці не адвесці. Цягні, цягні, павінна атрымацца. Не-не-не, ён зачапіўся і зараз М, трэба шырэй неяк. Пофіг, чтобы там не зачапіўся, цягні. Павінна працягнуць. Давай, 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 давай. А, так ты лебедочкой до слупа причепися. Все нормалёво. Пайшло. Ведаеш, такая команда была ў гэтым на лізе смеху, пайшло-паехало. Вось тут тое Да. самае. Бля, лепш. Ну класна. І Загорецька Людмила Степанівна. З Віктором Загорецька. Розовим. Ну, і я ўжо не памятаю гэтых імёнаў, але мне много там хто падабаўся насамрэч. Ну там добрый был проект, это ж табе не КВН. Ну, Где ўсё строится. О, Александр Васильевич наш, бля. Потому что это еще лайно просто уже заебало. не кажа 30 гадоў одно і тое. Ну, ты 30 годов лимонить одному старому деду, ну камон. Ну хотя для России справа, ну, звычная, что тут сказать. Тоже на ўзроўні звычкі. Да. Так, добра, там дзе вузенька праехалі. Ну все. Ой, это далеко ехать. Влом. Так, так. Не, у тебя все повинно атрымацца. Ты зараз забярэшся. Ну, паціху, так. Что по паліву? Больш за палову. 215 Ну, маецца всё, яшчэ. 10 з 10. Таму нават хопіць павярнуцца назад на базу. Я тебе еще буду дозаправлять. Давай, 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 тягнись. Не, ну достанется. О, Что такое? секунду.
Да. Все. Все. Все як треба. Ой. 10 выйдзе. Я не ведаю, праз месяц чи два Аўстрыя. Блядь. Яка Австрія? Сноуранеры будзе Аўстрыя. М. Österreich. Нічого собі, я лічу, що яны нейкія закидонішки тільки роблять. Не, нормас. Ну зараз Ну. такі час, треба нейтральныя гэтыя рабіць. Локації. Локація. А то будзе тут. Яны ж планавалі нават там в 22-му годзе была карта Белаазёрск. Яны планавалі таксама выпусціць як Russia, але у сувязі з усіма падзеямі гэта стала Middle Age. Так, Зразумела. подключи святло і поехали за мной. Зараз буде цікаве. Святло тобі дать. На, Бачиш, де я? бач. Погнали. Ух, тяжко йде. Да не повинно. Ну, як ось, ну. А у тебе диференціали заблоковані? Так. Ён постоянно заблокаваны мае. То бок... Да, ну все, поехали. Все буде добре. Галоўнае, бяры адпаведныя куты заходу у паварот І заходь. і... Да. Як дзеці ў школу. Ух, каляіна, кацда. Да. А вось калі б тут працаваў Бел Аўтадзярждор, тады... Вось тады, бля. Дифлок не светится, потому что ён постоянно подключен. Да, ён, да, ж, такі зелёненькі, але такі тускла-зелёненькі. Адбылося адкрыццё. А ведаеш, што мяне зараз думка якая посеціла? Гэта тое, што ты мяне наўмысна па гэтай дарозе вядзеш. Каб цяжэй было. Не, ніфіга. Ты просто зараз паглядзіш, які нам патрэбна было б гэты круг рабіць, да? І колькі мы, ну, по ітогу праехалі, ты зразумееш, што ўсё не так. Ну, ось ты бачыш, дзе ўжо гэты самы Кропка наша. Так, ну я бачу, што мы па беразе зараз аб'едзем. Не. А, мы па вадзе паедзем. Не. Я памятаю, ты адзін раз ужо вадзіў мяне сюда. Да. Так, глядзім. Лебёдачка. Да, Александр, так, можна. Александр прапануе, каб ты мяне цягнуў яшчэ лебёдкай. Не трэба. Там все справіцца. Так, тут трэба неяк праехаць вакол. Да. Бярозанькі. Вось бачыш, куды? І мяне Не цягне. соромся.
А меня тягне Ай. на камняні. Стой, не. Все, ты сдавай назад, коротей, бери, цепляйся лебедкой за березку зліва ближайшую и отъезжай назад. Тебе ось треба, щоб тебе протягнуло в гэтый бок, тому що з того боку об'їзду нема. В. Лебедочка и все, подтягивайся. Давай, тягни. F, жми. Ну ти, блядь, здекуєшся, ну конечно F, ну а як інакше? Ой, мамочка. Так. Як тут можна зачепитися? Головне самому не наябнуться. Не витягує. Ну что ж ты будешь робить? Так. Тут не зачепиться, тут... Зараз поспробуем змінити situationship. Так, далей. Чекай, ось тут. А не, у тебя маль что трималося. Угу. Поставив причеп раком, але поїхало. Нічого. Ось все. А ну давай, Ступаем. до мене. Сенсі до тебе. Ты лічиш, що я До проеду? мене, конечно, проедешь. Просто чепляйся вот за березку, как тебе не стягивало в бок. И все, ты проедешь. Проскочишь, Скочиш. пролетишь, прокрочишь, все будет добро. Ну давай, поспробуем. Я уже тут, бляха, такий пирует зробив на розворот. Тягнись. Во, давай. Зараз переключи лебедочку на причеп. Чик-ч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 ик. Всё. О, холера. Почекай секундочку, мені тут треба Чекаю. так само не утонуть. Все, увалився. Рятуйте, бля. Ой, рятуйте, люди добрі. Не, все, чекай, нормас. Зараз я поїду. Знов розворачую. А чому я за тебе не можу зараз зачепитися нікуди? Тому що я за тебе зачепився. Не. Да, я вже все зробив. Корочей, Едь уперед, так? да, есть уперед, камера сверху, и просто гляди, где есть камень, и там объедешь. По Там будет где каменях? объехать. Да. Exactly. Ой, бляха, я ж кажу, тебе недзе там. Перед свояков Ванька був Сусанін. Магчыма. Але наўрад ці. Нас у сям'і Івановичаў не было. Та і пасля гэтага году просто яны змянілі. Не, у нас у прынцыпе у сям'і імя Ян неяк. А мяне вадой здыма... Ну куды ж ты? Ну на што? Спакойна, все павінна атрымацца. Не. Не хоча. Нават і ўзад зараз ужо не хоча. Ой, зараз зробім. Чакай, тут валендуюсь. 20 сантиметров ёсць нейкай волі. Ай, ну ты, блин, не туды заехал. Так мяне знесла, я ўлева скіроўваўся, і яно просто мяне знесла сюды вось на гэты Давай мы камень. тебе зараз буксуем крыху. Едь узад. Угу. О.
Руль вправо виверни. Зараз. Все. Ось, все. Спробуй. Ось, все. Так, зачепився. Нарешті. Ось, до речі, зараз час робити чіткі фотоздимки. Все, направо викручивай руля там. Ну и гляди сверху камеры, где есть камень, где нема. Угу. По самому крайчику, давай, тягни. Да. База. Ну все, там далей простей пойдем. Не, нормас. Тут. Налево, влево выворачивай. Чекай, ще не можу. Давай, все тримается. Ты туда Ду-ду-ду-ду. хочешь отъехать. Я хочу уперед, а я не дає. Ой. Так. Что я не даю? Все, став. Чомусь ти став на камінь ось з лівого боку. І ні туди, ні сюди. А приглядись, ты, может, нишем 10 сел? Ні, до дніша ще далеко. Ай, блин. Ну, поспробуй еще назад сдать. Оп, Все. Пушай. давай, спроба номер 2. Трошки правее возьмуся. І ні. Ні, Так. то саме чомусь не дає. Ну, Не розумію. Ось третя ось, я зависаю і все. О, дякую Давай. велике. Зачепився передніми колами. Давай, хух. Так. І як Ой, тут буде? Затем ливнуло. Як? Був в зоопарку, бачив яка, і як. Ну як? А что у тебя по палеву? 51 літр. Ну, гэта ще хвилинка полторы. Не ссать. Корнета Боленский. Ну, здесь застыл. Божечки. Ты везде только мог, блин, Позатикався. Вау, Леха, пипец. Ну що ти хочеш, старий? Нормас. О, Олександр так само зауважив, що палива мало. Не, я вот дякуючи його коменту і спитав, що... А, Все, стоп, зупинись на секундочку, можеш там фоточки поробити, я зараз заправочку зроблю. стой. А у тебя что, нечто есть? Конечно, есть. Дядь, есть доза? Бля. Багажник зря. Ладно. 283, 315. А Все? можеш то на повну. Ну, да, Ага. все. Можеш фоточки робити? Зробив? Я потім з сторону зроблю, коли потрібно буде. Ну, добре. Берись ближай сюди до центру виспи і ось отсюль заїжджай. Там, де ти? Да. Крути колами. Я на само ніяк, розумієш, вона так крутить, то не крутить.
Подтягнуть себе, что ли? Нет, ты зачепился за камень. Ну, все добро. Едзе, тут пакуль што едзе. І хіба што ўжо тут Не, ну, больш-менш роўна яно- ўжо праедзе. Ну, тут яно повинно. Ну, ось, бляха, тягач здоровий, але, ну, шосейник. Ось, ведаєш. Душа у його шосейна така. Як гэта, чакай. Ой, не кросроуд, а як? Бля. Паркетник, Кросовер. паркетник, о. Да. Ну, от таке ось. Ну, давай, налевка, все. Ой, блядь. Что такое? Не, повинно отриматися. Проехать там, где ты проехал? Ага. Ну, не занадто ўжо аптымістычна ты выглядаў, калі казаў, што ты павінна атрымацца. Ну да. Ёсць Ой, нюанс. тут камель я бачу. Гэта Давай, кепска. все об'їдеться. Ага, хуя. Ну, треба було поміж школу пропустити. Ти, ну, тебе високий трек. Не, я причепом зачепился. И ни холеры, не, повисаю на камелі Не? в этом. Чапляется. Моделька не Ну, чапляется, я бачу, что там некая прораха есть. Ну Але... все, туди здавай назад і так, щоб ти траком улево їхав. З левого боку об'їжджай. Ну, лебедочку подцепи себе и назад тягни. Всё. Так, выезжай и по пляжу налево там до дороги. З левого боку дорога. Поспробуй на неї виїхати, тебе ще повинно отриматися. Пам'ятаю, там бачу. Оу є. Ось гэта ми. Ось гэта мой стратегічний геній. Так. Давай уже заваливайся, древо ты. Давай, маневруй, маневруй. Маневровал и выманевровал. Вау. Где там ён шапляется, гэты прычэп? Ой, холера. Ну да. Не, ён не едзе назад там. Чамусьці. А я не бачу чаму. Ці там камень нейкі, ці што. Один прожми. Один. Один. Перамашаю. Угу. Не зразумела ўвогуле, за што ён тут чапляецца, чаму ён не едзе. Ну поспробуй его вперед и назад раскачать. Зачепиться нема за что. Ну передом ты дочапляйся, что я тебе скажу. Машинку уперед назад. Улево выворачивайся и все. Выворачивай коло. Ну а что ты хотел? Я уже в этом болоте тут застрял. Нічого ти не застряв. За більш-менш нормальне дерево зачепися і улево машину тягни. Так, я тут не проеду. Тут нема. Ой. Так. Давай. Ну, пойшов. Выворачивай колы, как ты мог улево съехать. Не в ту сторону воротишь колы, в другую. Не надо улево съехать. Ты, ну,
Ось. Іще доворачивай. Я уже навод приехал. Да я бачу, що ти приїхав. Тебе ж нема причепу. Да. Тобі більш-менш легко. У меня складана праца, я роблю это. Ти менеджер. General Guidance, из этого все, да. Чапляйся, корита. Ну і що? Ну і куди? Тут. О право, о лево, а яно не туди і не сюди. Яно стрейфиться, розумієш, як у Counter-Strike. По гэтых каменчиках маленечких. Ну да. Помнишь, як ти казав, ну а що там ти камінчики береш, да їдеш, да? Ага, А. ага. Що, зачепився, сам їду чи ні? Не, я тебе тягну. Я бачу, що тягнеш, бачу, що трос не тягнути. Ну хіба ж тоже можна чепитися, не? Ну, давай. Все, ось можеш тут так само поворачуватися і здавати квест. Де? Там, де ти повернув зараз? Да. Тільки, ну, ось кут заходу. Адекватний для себе возьми. Стоп, да, секунду, стой. Стой. Дай мне крыху отманевровать назад. Все, поехал. А я зараз буду вымахиваться своим стратегичным гением. З чим? Стратегичным гением. Так а що ти будеш їм робити? Гэтим генієм. Show-off. Там причепники. Да, тут все. Ще криху. Є, ми доїхали. Слава тебе, Нет, Боже. причеп завези на зону. Причеп треба сам у зону эту У ввести. зону? А, не собі? Во, нарешті. Ось гэта мы. Это мой дед Максимка. Не-не-не, ты проедь крыху далі уперед. Наоборот туди. Да. Ось пам'ятаєш, на другим стриму, Ні, не пам'ятаю. навіть місяць тому ці більше, я тобі сказав, що треба, ось там з тих єбеней, там, де ремонтна зона, база снабження, ось помниш там, куди ми там їхали по міліметру, по сантиметру? Ой, не пам'ятаю. По Ось, багні я ми тобі не сказав, тільки тоді да. валендалися. Треба ось гетий причеп, ось яке зараз із двома З бельками, одінками, ага. з бельками, да, привезться оттуда. І ось ми хоба, І ось тут проїзд ось. проїзд з будівничої площадки, яка зеленим відмічена. Що тут? Тут Да. нічого не відмічено. Виїдь, ось їдь, наперед, стоп, Все. блядь, знов заїхав. Ну Проїзд сенсі. направо. Ну ти бачиш, я не... А. Так ти слідиш за таском. Направо, вправо з'їдь, ось, все. Все, ні. Нормально з'їдь управо, не прямо просто, а управо, как тебе просто ось кыш. Заебал, блядь. Спогнал Ось, меня с всё. пляцовки в блядь. Все, нам осталось только один дриллинг equipment довести, и все будет. Где оно, это equipment? Ой, а оно каля базы, каля гаражу, так что можешь подбирать
прыгать, подбирать там, кастомизовать свой этот флит-старчик и поехали. Так, я на твоем не перемешусь, мне флитстар Не, так треба. ты просто переходи у гараж. На гараж нажал и все. Recover, акцепт. І що яшчэ можна на ім тут? Да, кастомизуй его нормально, поставь низкое low saddle и поедешь, возьмешь себе причеп и загрузишься вот этой дриллинг херней и Чекай. поедешь сюда. О, у мене з'явилися коли на яго chained. Ну, типу з Ну, чейнг ланцюгами. это для льду. То бок не має сенсу, так? Лепей Не-не-не. просто оффроад. Не. Ну, погляди, какие у тебя там ближе, там, оффроад, мат тайр, что там есть. О, лебедка з'явилася новая, high power. Ось, ось. Треба брати. Треба брать. Так, гэта ўсё ёсць, гэтага няма, шноркель стаіць, АВД ёсць. І які low saddle ты казаў, так? Low saddle. Гатова. Да, low saddle тебе треба. Все, пакідаем. Так, яшчэ раз, дзе там? Вось тут, гэта налево, з гаражу налево. Да, гараж. У гаражи купляешь такой синенький причеп и на им везешь. Синенький причеп на что? Да, на 5 одинок груза. Это Иначе не самый довезешь. длинный. Угу. Ну такие, да, длинновато. Flatbed? Не flatbed. Чекай. Можешь и флетбэт, невеликая розница. будет. Сайдборд, короче. Можно, да, вот сайдборд добрый. И все. Там загрузишься. А ты проглядел, у тебя заявились новые руховики на Флитстара? Флитстарч? Ну, один Да. был, я его поставил. Ты- Ну, ну, два было, а не один. Я О, той, що наймацніший поставив. ось, все. Все зроблено як треба. Так, я вже тут що тут загружати треба? Ну так ти гляди по заданню, тебе там написано справа зверху. Це ж то все тобі треба складане. загружати? Я був упевнений, що ти ведаєш, що мені треба, добре. Ну, дриллинг equipment. Такая херовина. И она весь причеп займет. Ты почти Spare выбираешь, там parts, заразумеешь. vehicle, oil, rig, drill. Oil rig drill, ось. Ось, да, ось эту херовину. Все взяв. И поехал. Ух. Нос подымаю, я уже не могу кіраваць гэтай машины. Ну да, эта штука важить так нормас. Так, треба пабудаваць О. маршрут. Чакай, куды мы гэта заперець павінны? На дрелін сайт, правда? Ну туды, да, на буровую пляцоўку. Чакай, як праехаць праз ферму, пролог стейшн? Там, дзе ты едзеш? Exactly. Exactly. Ой, ёб твою мать. Полерная. З'явішка Что-то- нейкая. Что тебе там по... Не, ну по узроўню ты уже повинен был там норм пробафаться. Поглядим. Калі што, ёсць новая это лябёдка, яна выцягне. Мгм. Галоўнае, каб дрэвы былі. І слупы. База. Базованная база. Я ўсё не магу з выходных закончыць прагляд відзіка. Ты глядзеў апошні ці не? Не. Ляхновіча з гэтым Жэняй Рудзі. Там нешта на Intel казалі, што 13-14 пакаленне там бракованае пайшло. Да, штось у іх не пайшло, і за кошт гэтага там у нас абвал на фондавых рынках. Так што глядзі, будзеш выбіраць сабе новы кампуктар, каб было іншае Ай! пакаленне.
А что выбирать, не выбирать? Я буду выбирать, ну, и не по идее, просто приду в магазин, скажу, везите новый. И покуль Давай не новий. рабочий не привезуть мне, ну, яка мне Не, ну там розниця? же кепскае тое не тое, што ён проста бракованы ці не працуе, ён запавольваецца. Ён не можа рабіць тую колькасць аперацыяў, якую павінен, разумееш? Ну, я спадзяюся, мне павязе. От ты, бля. Яшчэ адзін авоська. Можа, падумай, на АМД вазьмі нешта, не? Блять, на чым будзе, на тым і возьмем. Просто праблема ў тым, што на AMD там я хз, як іх правильно выбіраць, что там Ryzen 3, 4, 8, 12, X, там херова туча нулей. Блять, ну я хер пойми, что выбрать. А с Intel все понятно. i9, там, 14 Поколение. да, все, блять, ну, структурировано, все зразумело. А тут глядишь там Intel, Ryzen, хуяйzen, ну это такой бляха. Орднунг, курва. Дзе гэта Ордунг? Ну, китайцы любяць усё удаскладняць, каб усё было менш зразумела. Я памятаю, не ведаю, ці ты памятаеш сам, то былі гэтыя селероны, памятаеш, такой быў у Intel, а ў гэты час у AMD было ксіоны, всякія фазеры нейкія, звычайныя AMD, AMD4, AMD3. А не, сокет, AM3, AM4, крыцей. Такая вакханалія была. Разбираться, ну... Честно слово. Я асабіста, ну, не добра разумею, як у гэтым усім разабрацца. А ты ведаеш, Флітстар нават лепшы за амерыканца таго чорнага, які там быў у Тэрмінатара. Ён увогуле Ну, нават гэтую багну не заўважыў, праляцеў ды ўсё. Флітстарчык гэта, ну, базавы трак. Ён, шчыра кажучы, вельмі добры для пачатку. Угу. Ну, фішка просто в тым, што трэба ну, пазнаходзіць усе гэты апгрейдзікі, імпрувменты, да? І калі яны ў табе ёсць, ты ўжо так, ну, правільна скампанаваў машыну, да, па ўсім гэтым паказнікам. І яна, ну, вельмі добра ездзіць. Я нават калі Антарыё прахадзіў, я вазіў бравенне на Флітстары. Так што, ну, гэта добрая машына. Трошки не ў той бок паехаў. Не то чтобы на яе грэх жаліцца, але, ну, добрый трак. Так, ладно, я спадзяюся, бляха, я не заблытаўся ў гэтай мапе. Ну, глядзі, дзе я еду табе туды. Больш кропак ставь. Не, тут разумееш, тут нейкая такая... Ой, божухна. Давай, родненька, цягніся. Не, ну, крыху з'ехаў са шляху, але ўсё добра. Бля, не, я все ж таки ехал правильно першы раз. Ну да, все магчыма. Это не тое скрыжаванне, аб якім я падумаў. Ну і расход паліва ў яго, слухай, гэта імба проста нейкая. 5-12 літраў. Вітаначки. Здрасте, паважаныя. Дратуці. Ой, я вся контора на обед сошла, все цудоўна. У цябе? Ну, У 12 гадзіны? ну. Так, блин, я прыйшоў, і мы таксама дзесьці ў 11:50, 12 прыходзіць дырэктарша, кажа, пайшлі на ланч. Я такой, бля, ну, першы дзень, тыпу, ну, нельга, як бы, кіпнуць такія мерапрыемствы. Пайшлі. А потым на другі дзень мы з імі ўсімі, ну, пачалі размаўляць, яны проста не снедаюць.
Ось вони А, прочнулися максимально близько, приїхали на роботу, розклалися, там перші розпорядження, перші рев'ю зробили, і такі, ну все, ланч тайм, і погнали усі. Там по зрозуміло. рестикам, по піцейкам, і ще куди-небудь. Гэта такі аптымізаваны амерыканскі варыянт, калі амерыканцы ўстаюць а 6 гадзіны раніцы, снедаюць, а потым ужо абедаюць таксама ў 12, то яны проста без сняданка. Ну вось. Ідуць на ланч. Ну вось. Ну така специфічна темка. Ну ні, я не можу, я, блін, хоч там прокидаюсь раніцай, просто собі, як я гэта буду з гэтым працаваць, я просто надбаў сабе йогуртаў, кучу таких прикольных по 370 грамм, вельмі такі і смачныя, і з ягодамі ўнутры. Угу. Я просто буду приходить на працу, там раскладывать свой лаптоп, ну, зроблю собі чай, приду і просто схаваю йогурт з самого початку дня, каб, ну, мені не було такого почуття голоду, але, ну, все-таки плюс 20-30 хвилин поспать, гэта топ. Аб'язджай яго. Ты разумееш, Каміль тупо стаіць на ўзбочыне, і мой трак чамусьці на яго менавіта і едзе. Да, гульня такая. Типа, о, Каміль, О, дай абдыму. да. Это ваш ягуар стоїть каля клуба? Так, можна я доп'ю? Оп, оп, оп. Ось все, застряв, треба буде включати лебедку. Ну, подрубай лебедочку. Лебед очка. Не хапай довжині, що? Не, так погляди, може каля причепа щось есть. Ти просто зад причепа підчепляєш до того, що ближе есть там, каб уперед рухатися, і все. Подтягни, протягни, і все буде як треба. Воу, куди ж гэта ти мене? Воу, 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 воу. Гэта у мяне, караце, просто падняло пераднія колы і цягач налево склаўся. Разумееш? Быває, быває. Ох. Да, было складно. Ой, тут багна нейка, трэба аб'ехаць. Той. Лікарі кажуть, що це депресія. Ой, цяжка, але цягне. Ціши. Давай, тримай дорогу. Я на другую переключуся, ти розумієш? Є. За апошніх хвилин 10 перший раз. Адбулась перемога. Я на другую передачу переключився. Ну, да. Тут треба відзначитися. Давай гриби, бля. І Як ти грибубля. любиш. Як ти любиш казати. Все так. Ну что, час доскаутить гэты рэгіён, Поедешь нечто открывать. конечно. А у нас усе вышки открыты тут. Не. И близко. И близко. Давай, родненький, что ты? Ну, знову на першу переключуся. И близко нет.
Я вже близько. Нарешті. Фотка здамся. Віншуємо. Так, блядь, это что за болото передо мной? Без понятия. Ух, поехали. Ратуйте! Что? Сука. Худкость была Ай-яй-яй. занадто висока і мене просто перекурило. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Что Так. ты будешь робить? А На ко- тобі Мак Дефенс, єдь, ратуйся. А коли ще крутиться, буде дивно, коли я перееду. Де Мак Дефенс? Сюди ходи. На базі. Что? Ты еще там сидишь? Да. Не, у Мак Дефенсі ні. Уже не. О. Ой, поехали ратоваться. Поехали. Вось тебе. Что ты там? Пишешь Дикого. нечто. Пикает. Ой. Я ось думаю, мне надо минимум 3 детей. У сенсі. зробити. Как у меня было 3 кума. И 3 что? легализованные собутыльни. Ой, да. Что Вип'ємо, такое? хлопці, за ту дату, коли мама дала тату, да. А ти, Мгм. а ти сюди чого їдеш? Тобі от На в інший ферму. блок. Чому про ферму А. едешь? Про ферму? Ти Ну. прям отсюль? Ну, добре. Ну, окей. А, понесся. А то. Блять, а груз выпал чи ні? Причеп. Да, я сподіваюся, что ні. Поглядим. Ну, поглядим. Блять, придется с краном что-то вести. Ну привезем у таким випадку. Ой, ладно, пойду выгоню одразу з гаражу на всякий випадок. Вообще, коли я вигоню його з гаражу, я не спотребиться. Ось гэта база. Ось як тільки я його випхаю з гаражу, я не спотребиться. Ну. Коли не випхаю, придется вести. Так завсяди. Так завсяди. Нормальово ти його вилізуєш, і він блищить на сонце так. Ну да, блядь, с керхером херачим. Як у кота яйці, поглядіть тільки, сонце світить на його. Но. Чекай, отсюль мне треба на правий бок. На правий бок, так? Де я тут валяюся? Ну, мапу гляди, де, я ж не ведаю. Гляжу. Я ж просто у повітря кажу, а не з тобою спілкуюся. Ну, а от друг, Зненацьку. зненацька.
Ехал, ехал, не доехал. Холера. Гэтыя ваши механікі перакульвання ў гэтай гульні. Это уже который раз? Четвертый меня перакульвае, так? Стоп, ты перакуліўся? Ну, І на Mac Defense? не зараз. А, фух, Я у цэлым. На позамінулым стрыму я памятаю, што я 2 разы перакуліўся. Ой, ну ці сколько тры. ты перакуліўся? Недастатня. Що ж я могу сказаць? Ну, гэта По факт. гэтаму пытанню. Тут яшчэ, ну... Або Да, на що- камяні не наязджаць, бляха, хутка не ехаць. Холера. Да, столькі правілаў, rules, opportunities і гэта ўсё. Так, я забыўся нешта табе перад пачаткам увогуле стрыма сказаць, што нам трэба будзе па-любому недзе ў гадзіну па майму часу. Так, у 13 скончваць, таму што Ну, мне даволі ўсё там плотненька потым. ну, Па добра. метах, сустрэчах і гэтак далей, то бок. Не Нічога, затрымліваемся. Не перажывем. На наступным тыдні будзе чацвер. І ўсё, чацвер штосьці будзем яшчэ дагульваць, так што, ну... Я не хвалюся, я не это самае. То есть праз 35 хвілін мы скончылі. Не, праз 35 у мяне 12 будзе, а то ў цябе гадзіна першая. А, Праз 1 гадзіну не 35 хвілін, вось так. ну всё, бля, пужаў. Ну, пожа ўжо, не. Я пра такое не забыўся сказаць. Я пра тое, што мы... Чакай, становімся. Я пра тое менавіта, што нам нельга затрымлівацца, як гэта бывае. Так, гэта было. Ну, што ты там казаў пра кран? Трэба яго цягнуць сюды. Да, ну цягні, ўсё там на ферме стаіць. Я нават тебе яго да фермы падагнаў, Дзякуй. каб табе было менш ехаць. 605 ZX. Mac Defense, так. Гэта ён, да. Зараз. Ой, блядь, ризикнуть ці ні? Не. Не хочу. Што такое? Я думаю. Zix. Ля-ля-ля-ля. Что-то здарылася? Ну так, крыху побіў. Але гэта ну такое. Давай, тягнися. То у горку просто не може заехать.
Да, все, он может заехать, ты чего? Ну, ён такі запаволіўся, просто пакуль там пераключаў перадачу Ну, я гэта. все заповоливается. Тяжко в горку ехать. Ну ты ж в гору идешь медленнее, чем... Не, ну гэта Пару зразумела. лагічна. Што, ну не запыняцца ж на гэтай гары і потым толькі ўжо ехаць далей. Ну, гэта механіка гульні такая, як бы, ну, ты разумееш, гэта наша жемчужинка аўтасімулятора. Берліначка. Да. Гэта яна. Вось гэта проста перліначка, а гэта Expeditions гэта такая карычневая перліначка. Карычневая, так, ты ўжо казаў. Так, все, гэта я. Які цуд, все з'ебались. Ніхто мяне не чапае. Хто там SharePoint? Нічога, і гэта цуд. Пуста. Колькі прайшло? Паўтары гадзіны? Ну. Не, уже 2. Уже 2. Не, просто ведаеш, типу, у чым фіча? Ось эта мамзелі, яна павінна збіраць інфу і перадаваць мне яе на праверку. Ну, А фішка ў тым, што яна вельмі трывалы час працавала так, што яна і збірае, і сама пераправярае, і потым адпраўляе, і чакае, калі ей заапруваць. угу. І ось я сижу, пераправерыў усё, і я пачынаю пісаць, што типа не хапае таго, і яна мне ў ответ начинае пісаць усё тое, што ў мяне ў лісце, што типа так, не хапае таго. Я кажу, слухай, давай, можа, ну, чаргу нейкую зробім, тому што гэта просто выглядае як, ну, сарэвы, хто хутчэй усе мінусы пералічыць Ага. у профайле кампаніі. Unproductive, щиро кажучи. Губляецца час, карацей. А час ніхто не губляе, тому що, ведаєш, якби ми пишемо компанії ліст, що потрібно. І вони, ну, маючи ліст на руках, вони там пришлють половину і потім чекають. А чому ви нас не заапрували? Ну, тому що ви, бляха, не прислали то, що треба. Типа, блин, мне надо ось не культуру ремайндеров посадить в эту компанию, потому что она такая, типа, ну, мы их месяц онбордим, я кажу, а ты им писала с того часу? Ну, ну, месяц уже не, ну, бляха. Ремайндеры надо досылать, ну, надо ввести правила, коли 5 ремайндеров, там, или 4 ремайндера один за другим яны игноруются, ну, все, мы, блядь, днаем нахуй пошли з нашей конторы волоёбы. Значыцца, вам гэта не трэба. Ну, вам не такие вы и, ну, valuable clients, як вам подається. Типу, ну, сенс, ось у мене буде ліст зараз. Ну да, це апошня компанія, ось вона повинна була добавити апошню компанію. Ось у мене одну заапрувили, одну заденаїли, 2 розглядели, і осталось апошня. Ось з 2 розгляджених компаній я ліст з мінусами надиктував, що там з першої, що з другої. Ну і, блядь, і куди гэта все? Типу, ну, вона відправить email, і не зновку місяць будуть мовчки сидіти, ну нахер гэта треба. Так, чаму ён піша, што impossible to pack cargo? Чому? Халер його ведає чому. А, так ты вот нормально поклади у центр причепа, а не просто кинул там 10. Стерну сбоку возит. Ну что это такое? Да я баліся. Вот что это. Не, нихуя, блядь. Simulation, блядь. Ты ось фишка у чим? Все думают, что это автосимулятор, а это cargo and logistics симулятор. Паскуда.
Ось ти чуєш, як у мене тут сверлять просто херачить з перфоратором, ні? Вельми тихо. Ну, не зауважно амаль что. Ладно. Котиняка. І ось так не перший раз. Я сажусь записати якое-небудь відео і такой врррр. Я такой, ну, дякую, дякую, дякую. блядь. Хтось ці перфорирують. Так, ведаешь, треба будзе, мне падаецца. Не ведаю, розкажи. Ну чаму? Чаму ты не хочаш змяніць трак зараз? Таму што груз перашкаджае, так? Все магчыма. А, адчапі. Ну ён же ж бачыш, ён не карацей. Ён не кладзецца так, як трэба. В смысле, ну, QE по рухай яго. Ой, мама дорогая. Ось так ось. Блять, что здарилося? Можешь проехать у Перы? Что это такое? Та чакай. Ты заебаў, ты здзекуешся ці што гэта такое? Ён мне зараз прапануе толькі Mac Defense. Чаму я не магу ў кран зайсці? Ну, потому что я у кране сижу. Ах ты ж, блядь. Проедь уперед. Тебе не хопіць там вылету. Пусці, падымі, калі ты уже зачапіўся. Ось так ось, давай. Ну, едь, едь, едь. Яшчэ? Бля, пиздец. Что робить? Бля, ты нават не разумеешь, нават як яно зараз залагала. У тебе? Я тебе зараз у Discord пришлю это. Это, блядь. Это было мощно. Ты зачапіўся за гэтую установку ці не? Паглядзі на гэта. Просто паглядзі на гэта. Ладно, я лепей выйду, пакуль усё не зламалася к херам. Усё, выйшаў? Да. Так. Просто паспрабуй падагнаць машыну дапераду і нармальна пагрузіць там. Ну, глядзі на якія клавішы, ну, кіравання экранам ажыццяўляецца. Там QE это, ну, варочаць груз. Угу, это я бачу. Ну і просто ты больш-менш нармальна пакладзі ў прычэпу, все будзе добра. Давай, где мыша з'явилась? Так. Готово? Готово. Переходим в этот мод. Так, поднимаем. Ой, боже, ну як тут незручно гэта все зроблено. То есть, то есть. Пропускаем. Я бать. Отрымалася. Все здарилось? Ну, з надеей кажу, что так. Ой, ну что такое? Ты куди? Все. Так, change track, lead star. Пак карга. Пакуємося. Impossible to Може. pack. Чого? А я їбу. І він лежить ровненько.
проедь прямо. Щось йому бракує. Гульня, блядь, Ні, молодец. ні, не дає. А я так не довезу? Не, ты просто, ну ты довезешь, или ты ж не сможешь разгрузить. И сядь у Mac Defense, я поспробую кое-что. Сел. Ну, блядь, у меня груз на огул, и он под причепом. Пад причепом? А, ну магчыма з-за Ну. гэтага нешта там Ну, нідзе не блядь, робіцца. Ну, я тебе кажу, погляди у Discord, что там отбывается. О. Ти вирішив все зламати. Не, просто отчепил, причепил. Блядь, ну нейкая дурка, короче, кажется, нейкая дурка. Ні, у мене виглядає все нормальово. Чому так? Ну, вот, погляди, я тебе у Discord скинул Скину, фотки. так, я вже поглядів. Ну, блядь, кринж. Так. Я сяду назад чи ні? Да, сідай. Зараз отрималося? Ні, я покуль не спробую. Я поспробую там уже на гэтым, на месцы Да, поспробуй, разгрузки. ведаєш, що довести туди і з допомогою екрана вигрузити там же. Ну. Як одна з опцій. І глядиш, запрацює. У мене то є, ну кузові акурат таке. Причепи. Їде? Едзе, тягнеться, так. Може ще раз перкулиться. Да. Каб кайфануть на повницю. А вдруг? А что? А зненацька. Так, об'їжджай, Камелін. Чомусь ён у причепі мені лежить ровненько. Все, что я могу сказать, это гульня дала ёбу. Лоудинг. Ні, мені треба анлоудинг зробити. Давай. Я тобі знайшов нову коробку передач. Ну, нехай. Довольны? Ну, нешта я не зауважив, що там було у этой коробці. У тебя на мапе отмечено зараз, что есть полепшение? Вот. Там, где я стою. Там, де ти стоїш. Угу. Це ти стоїш, зараз тобі треба знести, ну. Заїхав кудись вверх. І що? Там есть полепшение? Нема. Ну и все, наше тебе уже есть. А, повідомлення приходило, коли що. Ну все. Що там некий фрівей знайдений. Да, гэта ён. Гэта мы. Так, зараз доїду, треба раніцю включити. Вже цілий день провожкався. Да. Такие справы. Так. Activate. Переходим у кран. Ведаешь, что як мы можем заробить? Мы можем вернуться на мапу Black River ободва, а потім знову сюди, і воно повинно отлагати. Ось так. Ну, есть шанец.
Чакай, куды мне трэба гэтую установку паставіць? На На пляцоўку. Хай. На пляцоўку. Да. Тады Ось яшчэ. каля там такая пляцовачка. І што, мне таксама яе трэба будзе... Блядь, ну... Ну, потом заехать у гэту зону и нажать unload. Окей. Так. Переходим знову. Переходим. А што тут за, бляха, непатрэбныя нейкія бочкі стаяць? Да, гэта на потым. Гэта на пасля. Не чапай, гэта маці нараство. Не разумею. Не разумею, нічога не працуе. Куды яшчэ раз гэтую установку трэба скінуць? Всё, ты уже все поклал куда только можно. Карацей, прожимаем М, Галя и у Black River. Галя, Black River. Націснув. У гараж. Ну, Ну, в гараж, який-небудь. хоть куди-небудь, да. Не хоче, не пускає. Ну, нет, так, ты в машину, я уже сел. В другую сядь. Папа, блядь. Як гэта атрымліваецца? Так, Гении думают однорково. так, мы тут. Вяртаемся, я так разумею. Да, все, да, вертаемся на Смитвельскую дамбу, да. Ты Дамба. там у свой флітстарчик, ось гэта все. Вось гэта Просто ўсё. паспрабуй зараз у флітстар загрузіць і павінна запрацаваць. Ух, подкинула чамусьці. Кого? Ну, флітстарт. То бок Да? мне трэба стаць у гэтую зону, закінуць яму туды, сделаць пак, і потым... О, Да. зараз у мяне прычэп правалюся скрозь бочкі. Охуеть. О, Не, ну о, ты- о, полетела. Бля, я О, бля, хера себе. Нормас. Бля. Так. Пойшло в полет. Все, сідаю у трак який з краном і грузі. Таким випадку сюди. Не хоче мене перемішати інакше. Рестор. Зроблено. Поїхали. Да. Спроба номер 5. О, нарешті. Запустив. Руховик. Поїхали. Не ведаеце, чым заняцца? Мы прапановуем суперсекс у гульні SnowRunner. Да, гэта я. Что такое тайские массажные салоны? У параўнанні со SnowRunner'ом ничто. Так, давай сюди. Я сподіваюся, я зачеплюся за його. Що каже хлопець з таїландським шльондром? Я тут со своими пацанами на Пхукете стою. Пацаны мне все, я все пацанам. Так. Ой, я тобі ще один шевік розблокував. Можеш юзати. Дякую велике. Я дозволяю. Покрутилися. Опустилися.
Все працює? Пакуль што не. Пакуль што не. Не, ну ты його Так, погрузив. так, пагрузіў. Я спадзяюся, што я пагрузіў роўна. Ну, Ну настолькі да, роўна, каб гэта 10 хапіла. 10 з 10. Так, не чапляйся, не трэба. Так, змяняем трак. Флітстар. Робім пак. А, ёсць! А чаму не спрацавала? То. Ну, я ўжо на месцы. Пак, карга, С і розгрузиться. І це. О, все зрозуміло. А ён мне піша лоудинг. Не. Блядь, стоп. А я на той пляцоўцы стою ввогуле? На Ні, той ти хіба. все там стоїш. А, коротше, протримай це і тоді він запрацює. Він змінить. Курва. Ні. Чекай, 1-3. О, 1-3 Там треба є? було натиснути. Все. А, ну, о, все, ми побудували на ото все. Йоху! Global Achievement. Сука. Я яшчэ ніколі так не радаваўся, таму што мы перамаглі вось гэтую ёбаную гульню. Гульню. Это У быў сваім пиздец. житті этого айтішніка ти ще ніколи так Ніколі. не радувався, коли перебороли баг. Ніколі. Бо яшчэ ніколі бах. Колькі мы страцілі часу? 50 хвілін, як найменей. Да. Сука. Ну, мы, в принципе, весь гэты пиздой робим толькі ось гэты. Лады, што далей, сенсей? Кажи. Что? Ты бачиш, ми зрабілі у Dyson Diesel усё. Усё так. Гэта я зараз пакажу гледачам, якіх у нас трошкі назбіралася. Да. Ось есть гэтае гаўно, і у нас уже ўсё зроблена ў Dyson Diesel. Мы вас любим. Наступнае Steel River, мне падаецца, ты казаў, не? Да, там припасы для Steel River, але гэта на мапе Black River. Ну, ты можаш переязджаць туды, бяры што-нибудь. Вось нават можаш эвакуяваць Флітстар, хаця я б табіраю неяк гэтыя прычэпы павывазіць да магазіну з прычэпамі, та папрадаваць. Так, Але па-першае, не, дзе яны? Гэта будзе складана. Ну, там, дзе ты зараз стаіш. Трейлер Store. Чекай. Бля, Ну, гэта не тобі гэтая мапа. складана. Не, гэтая мапа. Да. Я Тобі тут. просто до гэтага трейлер стора буде складана доехаць. Ну, ти можеш паспрабаваць, нарэшце. Ты, калі што, можеш до Мага Дефенса пад'ехаць, заправіцца з яго там. Мне Вот хутчэй так, будзе тэлепартавацца ў гараж і потым заехаць у трейлер. Не, Сто. так ты трейлеры не телепортуюцца ў гараж. Ах ты курва. Да. Ну, в Толькі- такім выпадку адваротным шляхам. Паехалі. Ну, да. Ну, лічу, што будзе хутчэй. Ну, нават просто до фермы давязі, каб там было бліжэй, і Ну. ўсё. Потым эвакуюешся, пераробіш флітстарчык на трак з гэтым, з флетбедам і паедзеш. А я зараз паспрабую да апошняй вышкі дабрацца. Ох-хо-хо-хо. Але ў мяне не атрымалася. Даехаць? Не. Перакуліўся? Ну, горш. У багні застряў. А как же ж лебедка? А тут няма дрэваў. Ані вот. Толькі камяні. Нет, просто багна, просто говно. Давай, давай, чапляйся. Але все ж таки скіл перамог. Зачапіўся за нешта? Ну, там ёсць схемка-тэмка. Просто трэба калёсамі круціць у розныя стороны.
І Мгм. яны будуць краямі чапляцца За тое, што гэта звычайна не чапляецца. багнюку, да. Але я хутчэй за ўсё ўсё. Ось зараз канчаткова прыехаў. Ты даехаў да кропкі незвароту. Мгм. Да. Ну што, нечым паехаў сабе даставаць? Хто? Ты. Не, просто з другого боку заеду на гэту вышку, эвакуяваўся. Чытер. Пачаў Чаму і не чытер? скончыў. Все, што механікамі гульні прадугледжана, не чыцерства. Гэта не баг, гэта фіча. Ви що, забули про це? Я вам напам'ятаю. Так, адкуль Куди вона адсюль? пропала? Ні, все, вона на місці. Пакуль даедзеш, уже столькі часу губляецца, бляха-муха. Да не, мы ўсё паспеем. У нас все атрымаецца. Ты ведаеш дзіцячы анекдот пра ступенькі? Не. Осторожно, тут внизу, там да. ступеньки. Пеньки, Да мне пеньки, поебать, бать. Да. Ну ти зараз узгадав уже. Так, ад ферми на правий бок. І там праз дамбу, наколькі я пам'ятаю. Ну, или просто в гараж напрямую. У гаражі ж так само є, так? В Да, этот трейлер стор. да. А, ну тоді у гараж Да, лепей. на гэтай мапе так. Тоді лепей у гараж. Бо там уже зона переносу на іншу мапу. Мгм. Ми ж на гэтай мапі скончили на сьогодні, правда? Да. Ну, зараз я до апошняй вышки доберусь и все. Ну.
я апошнім часом у циву почав знов гуляти п'ятою. А ти, прибач, за гэтыя 2 тыдні ўсё одну і тую ж гульню гуляеш, а ўжо і ці розныя? Бо я памятаю, што на мінулым тыдні заўважыў, што ты ў Discord пісаў, што там... Не, не Discord, прабач, Steam пісаў. Што ты гуляеш у циву, і ты нават узгадваў гэта на стрыме таксама. Да. Ні, чого, я... Ну, я просто ачивки фармлю там на кожную націю. Угу. Да і все. А, табак ти не гуляєш на перемогу, а гуляєш просто на ачивку. Ні, чому? Там же ачивка, треба перемогти, За відповідну націю? ну, Не. ось я вже там задання оформив за Швецію. Ну там ще плюс є прикольні там ачивки, там узять гэтых самих. Специфічний бонус від релігії і з їм там з 12 городами-державами усталювати союзницькі відносини. Тобто я так само таку зробив, тобто там примат папи і... Треба. Так. А ось думаю, неяк зробити ачивку про те, що типу можна гроші з городов, ну, з городов держав нашпинять 3 штуки. Навимагати грошей. Я хочу эту ачивку зробити. Мне за Бісмарка подобається гуляти. Армія вельми ізі качається. Кожний лагер этих барбаріанців. Хуяк. Майо. Готово. Гэта червоний причеп, який тут стоїть, акурат таки продати, давай а його так? Конечно. Что з ним будеш робити? На виставку повезеш? Може. Чому б ні? Ох, все. Все, на гэтай мапе скончили. Переїжджаємо? Конечно. Так, треба налево, потім направо. Ой, блин, я покинув свої ці грузовики там на той мапі. Да, ну нічого. Нічого. Потім позбираєш. Ні, не автоматично повернуться. Тим більше. Ми будемо робити припаси для Steel River. Єбой. Ой, это ж надо тебе щось дати. Каб виконати гэта здання? Да. А що на Флітстарі не отримається? Ну, може, отримається. Сложно сказати. Давай поспробуємо. Пробую. Дам тебе старый зелок. Нового нема? То есть, Старому деду старый зелок. Да. А я його розмалював від щирого серця. До ясного до променів сонця. Так, мне треба заехать, коли что, заправиться. Треба заїти. Зараз поеду на эту станцию. Так ти Палівно. Флітстар, ну, ти у гараж його заведи, воно автоматично заправиться. Да? Де? І відремонтується. Акцепт. А, Ти усё. просто евакуюйся в гараж і в гаражі перемісти Флітстар у слоти, да? Мгм. Не у слотах покинь, а на стоянку грузовиков, а потім забери, перейдеш у гараж тут, у Black River, і забереш його отсюди. Ну поспробуєш на Флітстарчику зробити, чого ні, вдруг отримається. Ну. Зінат. Так, що мені потрібно у якості причепляльного устройства? Ці ось гэты Флетбет тобі потрібен. flatbed.
Ну, у тюнінгі там просто установиш сайдборд або флетбет. Так. Где ён флетбед гэты? Сайдборд, бед. Тоже варыянт. Падыходзіць. Няхай. Да. Все, готов. Ось, я хочу, каб ти активував у Steel River Supplies for Steel River, чи як воно там називається. Так. Supplies. Угу. Да. Я зараз загружу консюми, а ти можеш поїхати і забрати цистерну. Там єсть. Цистерна де? Ось там, Погляди на де, мапі, де на лупа? лупа, да, лупа. Упс, Ось упс. Не активував. то. Так, у такім Да, випадку, як не доїхати до його? Раз палівну А станцію. там каля палівної станції буде з'їзд. Я покуль що на старим сюди. GMC. І сюди. Поїхали. Задача зрозуміла. О, Ян прийшов. Привітання тобі, Ян. Вітаночки. Як тобі справи йдуть літуть? Сьогодні у баскетбол планую погуляти трошечки. На ровері у Красава. баскетбол, гэта цікаво. Видиш, там водне поле есть. Ёсть, ну. Я ведаю, на мотоциклах нават у футбол гуляють, а ось каб на ровері у баскетбол ще такого не бачив. Ну все, колись тебе треба починати. Ліга колового баскетболу. Да. Так. Далі. Кому? Что? Чекай, у мене недалеко гуляють на роверах у футбол. На роверах у футбол. А боже ж мой. Да. Коли б я гуляв, я б собі ноги одорвав. 100%. Ой, камон, ну після появи квадроберу ти думаєш, хтось повинно тебе так здивляти? На роверах? Ну это ж незручно. Ти повинен Ну. педалі крутити. Можна на BMX-ах тільки, слухай, там можна звішуватися нормальово так. Крути педали, покуль, поменьше не дали. Все логично. Ну, конечно. У Пінську професійно гуляють у мотобол. Во, футбол, гэта я ведаю. Бо я нават глядзеў калісьці, там ногою гэты... Ну там нават мяч, ён іншага памеру. Вось, я його заціскаюць ногою да байку і цягнуць такім чынам. А на роварах як? Гэта ж адною ногою трэба педаль круціць в такім выпадку. Ці як гэты Роналдиньо на карку не носіць мяч. А, ВРВ ж не гуляю в футбол и не цікавится. Кому я Не тут моё. рассказываю про Роналдиньо? Ну я ведаю, хто, що гэта знакаміты футболіст. А розницу паміж Рональдо и Роналдиньо ведаешь? Блять, хтось дриш, а хтось уже жирний. Хтось тінеєк. Так, цистерна моя. Куди тягнуть? Ну, містечко, у Steel River. На розгрузку, так? Ні, просто там цистерну просто треба довести. Ну, у зону... Вона, у зону да, і вона это. сама, Мгм. да, і вона сама собою там розгрузиться. Зрозуміло. Поехали потроху.
Слухай, Александр, прыгадаў мне Пінск. Я ж на гэтых выходных, як сумленны чалавек, блогер, сеў пісаць відэа па Microsoft Flight Simulator. І вось ты, ВРВ, памятаеш, ты ж загадваў, каб Да. злётаць па поўдні Беларусі на Палессе. Там паміж Кобрыным і Іванова. Чтоб праляцеў мне. Каб праляцеў, добра. Гэта я забыўся, калі што, гэта б я не ляцеў. Карацей, я сеў пісаць, я запусціў прылады, з дапамогай якой усё гэтыя справы пішу. Вось, лячу, распавядаю ўсё, што ведаю пра поўдзень. Карацей, расплываюся ў, так бы мовіць, кампліментах і прыкметніках розных. Далятаю да Пінска, і што ты думаеш? Я заўважу, што я не націснуў пачаць запіс. Сука, Ой, гадзіну. Ну да, гэта, конечно, обидно, але я адно яшчэ пісаў 2 эпізода па SnowRunner, да? Мгм. І фішка ў чым? NVIDIA відеокарта така, ай, Ну. пашоў бы ты нахер. А я не буду. Записала толькі гук, а відео пайшло вось по пессимистичному сценару. А, Мне пришлось третий слот с сохранением заводить. А чему Кабяс. ты не хотел проехать праз гэту нафтодобывальную станцию и праз гэты... Ну, уже едь, як едешь там. Я еду по Понимаешь? дорогах, отшапись от меня, я не умею. Мгм. Да. Ще Я- не навучився. Я ще не кіроўца навучився. з больш 20 гадовым стажам, таму і досведам. І досвід тобі каже, асфальтова дорога куди лепей. І тут складано Шмат спрачатися. лепей, так, шмат лепей. Ну і што, ты карацей ствараў яшчэ одну кропку з сейва? Нейкую і вяртаўся? Не, я ствараў слот, і ў гэтым слоту праходзіў большую частку рэгіёну, і потым дазапісваў гэты 2 эпізода. Ну, вось О. такой пиздец прыйшлось рабіць. Зразумела, зразумела. Так, чакай, тут у мяне аж 2 дарогі. Ой, 10. трэба у правы бок. Так што, карацей, прыйдзецца яшчэ раз ляцець. Вось бачыш, добрая дэталька паміж Іванова і Кобрына праляцець. Да, там трэба, там ёсць. Калі ўжо туды палячу, то 100% залячу і ў Ружаны в такім выпадку. Да, там Ружанскі палац. Дай Боже. Паглядзім, ці он увогуле там Кстати, ёсць. Косовскі замак, глянь, чи ёсць. Ну, каля Івацевич. Я калі што, я там не быў ніколі. Ось у Вацевічах быў, у Косова быў, але замак не наведваў. Блядь, ну ты, конечно, тормознул. А што, там ёсць на што глядзець? Ну, зараз там пиздец отбудовали. О, нават так. Там, ось, знайшлі там старые там размалюнки, описання, техдокументацию там, бляха. Я нават ведаю людзей, якія гэта рабілі сумленна, чэсна і празора. Гэта ўсё. Там так адбудовано, там... Фу. Я табе так скажу, у Літве і блізка ніводнага замка такога ўзроўню і маштабаў няма. Як Нават Гедемінаўскі. Та я табе памаляю, што там той Гедемінаўскі замак? Ні аб чым. Цікава. Тракайскі замак, ось уся фіча Тракайскага замку, што ён на выспе. Ну, і прыгожа выглядаеш. Ну, да, но павер, ты калі ты бачыў Мірскі ці не Свіжскі, Бачыў, ты просто, конечно. ну, ты вось на Тракайскі замак глядзіцца, як нейкі сірата дзесьці вось згубіўся. Да ладно, ён па фотках выглядае амаль што так сама, як і Гарадзенскі. Вот именно, по фотках. А по факце? В реальном житті. Там в реальном житті, блин, ну, он мелкий, зовсім, он маленький. А ты на Гарадзенскім быў замку ці не? Да, я був на І Городенській, ён Мірськім, больш вялі, Несвіжськім. больш буйны ці не? От Городенський може, ну, на там 100, плюс 100 квадратів. Буйней, але, ну, там, Ага. бля. Дзіўна, ты мяне Короче, здзівіў, так, карацей. Несвіжский палац, вот я не ведаю, мне надо у Польши, у былых гэты, як он там называется, Мальборок. Ну,
Ось там, дзе ордэнская галоўная рэзідэнцыя Ну. у старой Прусі. Ось гэта хутчэй за ўсё будзе лепш. Не, ну гэта я табе зразумела, бо гэта я такая табе ўжо так фартэцыя, скажу. што ну его нахер. Да, ось. Лепей Несвежского замка можа быць Нойшвайштайн, Не, ну, Мальборок і Версаль. Все остальное сосад просто ось. ну гэта просто любоў называецца. Да не свежу. Ну не, ну там, канешне, Да. калі яны ўзяліся і добра так аднавілі і парк Пал каля Палыч. ягоная. Кавадзіў. Ай, блядь, ну Да, што гэта такое? ягоная была ідэя падчас таго часу, калі ён быў міністрам культуры, так што тут. Пал Палыч прыняў культуру з руінамі, а аставіў з лепшымі палацамі ў Еўропе, так што нехер тут. Ну, не свеж насамрэч ён жа ж невялікі, ён просто неверагодна Не. прыгожы. Гэта факт. Не, ён норм. Ён па памерах палац, вось, ну, нормас. Ну, Я там гарадзінскі быў на вялікі, экскурсіях больш неадначасова. вялікі. Да, гарадзенскі можа, ну вось на ўзроўні. Мгм. Але вось фішка не свіжкага тым, што там, ну, ты ідзеш на парк, і там ось. Парк там топ. Тут пытанняў няма. Парк там заебісты просто, неверагодны. Заебіще. Ну. Што далей рабіць? Слухай, ты гэта забыўся. Ну, зараз пашукаем. Гэта занадта хутка ў 4 рукі рабіць. Заебаўся. Да, есть такое. Timber at Arm's Reach. Давай. Не? Смітвілська дамба. А я погляжу на секундочку, я тобі скажу зараз. Medium long logs і long logs. Medium locks і long locks. І ще раз. 3 рази, 2 рази. А скільки? Што колькі? Timber at Arms Reach. Гэта на Астраўное возера, Смітвілская дамба. На Смітвілскай дамбе няма дліннага бравення. Трэба адсюль весці, так? Адсюль весці, да. Гэта будзе складана. Але весела, я аднажды. Давай пачнем на наступным стороны і скончым. Насколькі тут 40 хвілін засталося, калі што? Можем, Activate. конечно, не поспеть, но... Так, калі што, у мяне няма транспарту. Я памятаю Да гэта. зараз мы табе все дадим. Там Зараз дед все дасть. ВРВ усе дасць дзеду. Таму буду чакаць, пакуль ты скінеш. Зараз. Пацягнем длінныя спачатку, так? Да. Раз херовина. Дэрі Лонгхорн? А гэта мы. Гэта да, гэта... Ну, я не ведаю, гэта табе, чым мне. А я ўсё роўна перакулюся, не перажывай. Не, я табе дам... Не, ось я табе дам такую, щоб ты ні ў якім выпадку не перакуліўся. Быць таго не. Давай зараз заб'емся, а? На 50 баксов. О. Нет, ну, блядь. Не хочаш ты? Гэта, канешне, будзе цуд. Карацей, вось табе Дэры спешал, пакупай да яго прыцэп роспуск, каб мне потом было менш гэта ўсё развозіць. Так, і што такое Дэры роспуск? Гэта як? Ну, у магазине прычэпаў шукай, прычэп ось такі, як у мяне, бачыш? Для дліннага бравення, ось такі вот. Ага. Ось у другую гэту частку, і ўсё, і паехалі. Я яго знайшоў, не? Паглядзі. Ну, ты купі, я табе скажу. Ты яго знайшоў, да. О! Пасунуліся. Нас глядзяць 6 гледачоў. Прывітанне ўсім. Да, усе аматары і любителі важкой тэхнікі, мы гэта тут... Ага, а таксама пакутаў на іх. Хто як. Мы едзем за дровамі, за дліннымі дровамі, карацей.
Ой, дай боже, мы доедем живые и здоровые. Чому ні? Може Ні, палива що? тільки не хопить, тому що бачиш, що 15 літрів на хвилину. Бля, у меня 21. Выжимает. Не хопит. Все нам хопит. Там, если что, будет чем по 200 дозаправиться. Не ссы, все ходит. Не плач, не хвилюйся, все буде добре. А Анюта сьогодні, я гляжу, вона цілий стрім глядить, від початку до кінця. Ну, бачиш, що Книгу чоловіка. Справді. Може, і не прочитала, слухай, Анюта, ти прочитала вже книгу свою чи ні? У чоловіка там просто, видать, праці, як кажуть, не в правий рот. Що на... Покинула просто на фоне, как бы, это самое шоу. Ну, максимум, максимум. Ні, хоча ось бачиш, там Ян Зойді, вона одразу нечто напише, то бок і у чат глядіть потребується. Пам'ятаєш, я тобі тикток скидував от чела автомеханіка? Ага, з добрий України? ролик, Ось гэта добрий. Ось гэта ён гэты цягач, на яким я зараз еду, розбирав. А, они что, не под... Ну, может быть, он просто был Ні, открытый він капот. просто капот відкрив. Ну. Не, ну там классный челик, мне подобался. Ну, веселый. А вот Аня написала, мы аматоры ваших голосов. Не, ну гэта ж вядома, ну гэта ж знакамітыя галасы. Так, Максима Да, і голоси ВРВ. Беларусь. Галасы Беларуси. Беларусь. Хто не ведаў, ось апошні там 10 лет, гэта мы атрымлівалі гэту прэмію. Голос Беларуси, ну. Да. Гэта мы паем за Анну Сялук. Не дай бог, не. Ты бачыў гэту перапеўку Виагры? А, З Лельчицы, да, лельчицы были. Я кавалок только поглядел, выключил. Было Я видно. не ту песню перапели, там надо было. Я знал намаялась с АГЛ, тобой. ага. Опять. Твоя спроба номер 5. Отбудовать белорусскую экономику, спроба номер Номер 5. 5, ага. Вот это было бы true. Вожик, не слухай их. Ян хвалюется, что Вожик покрудится на нас, ну. Что мы Ага. себе премию одобрали. Лепшие голосы Беларуси. Боже, это был сарказм. Вожик, як професіонал, я упевнений, на такое не поведеться. Фищи, анал. Это да. Так, недзе тут униз уже повинна быть дорога, не? Трошки далей? Трошки далей, да. Опять у тебя кабель доходит? У сенсі? Знаете, у меня просто, да, интернет. А, ні, тому що кабель у мене новий, як это, екранований, то бок ні. Я його приклав вельми акуратно в этот раз. І ніяких багів пакуль що не отримав. Хотя, чуєш, що було 2 рази все ж таки на стріми по танках, що лагало. Такое було, это факт.
Не, просто бачиш, зараз гульня мені, типу, малює, що у тебе недобре з'єднання. Угу. Это хіба що дети уже прочиналися, позапускали свої гульні. Старейшая я маю на увазі. бывает и это. А, так, почекай, слухай, длинное бровение. Смитвеллская дамба. А, так на Смитвеллскую дамбу только одно длинное бровение надо, інше на островное озеро. Ну, добро. Ну, середнє буду брати таки. Чекай, ти упевнений? А ты их не возьмешь средний. Мені показує Long Logs 2. Так ты читай, куди два. Лісопілку, островное Сомнил. озеро. Island Это, Lake. ну, Інше GTA, Да. інше GTA. это- Там є это- своя? Да. Зараз я погляжу. Давай удокладні. Добре, Вожик, слухай їх. Блять, нема. Да не може такого бути. Нема там лісоповалу гэтага лесосеки. Зараз скажу. Там повинно бути. Може у моїй модифікації гульні нема? Да, нет, воно во всех есть. А, там только середнє бровение, так що ні. А, то бок Так, отсюль треба вести. Ну, потім можна буде з Драмонт Лейка привезти, але все одно. Так, блядь, де? Короче, лепі отсюль середнє вести, правильно? Смитвеллская дамба, блядь, где дом? Ебать. Что такое? Ну, ладно, ты повезешь оттуль, а уже потом это буде виясняться як. Ой, не, просто поглядел, куди мне вести, мне аж поплохело крыху. Добре, загружай, поехали. Длинне, тільки середнє. А ты середнее не загрузишь зараз, только длинное. Медіум. А, ну не дає так. Это факт. Мгм. Поехали. Мне за тобою? Конечно. Я на гэтых стрімах адчуваю себе собакой поводыром. Чому? Веду старого деда. Полез, угору. Полез уже. Угу. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Давай, давай, давай. Гриби, бля. Грибу, бля. Не отрималося. Ты что не отрималося? Ага, херушки. Ты на заезде осторожно, как бы за слуп не зачепиться. Что у тебя там не отрималося? Включи пониженную передачу, подруби блокировку. Все нормальово. Так оно подключено. Херач. І повний привод, і під блокировку, все підключено по змовчуванню. By default. By default. Ух, ты зараз охереешь. Так, отсюль налево чи ні? Налево. Налево. Так, ні, з таким Я- радіусом ні ніяк.
Нормас. Сюди, Пробуй. сюди. Спробуй, все тримається. Я тебе познакомлю тебе с першим боссом гульни. У гэтай гульні есть яшчэ і босы? Да. Не, чакай, вось мінулая рэка, мне падаецца, была такім нармальным Не. босам, дзе астра... Ну, застряў. да. Ну, гэта сапраўды павінен быў быць босс нумар 2. Зараз будзе босс нумар 1. Ой, знаёмае балота. Як табе такой Ілон Маскіс? Зараз усё гэта... Ой, як же гэта будзе цяжка. Ладно, я паехаў за табой ўжо. Ты, напэўна, там пасярэдзіне ўжо, так? Ну, так я амаль што даехаў до конца. Грибы. Не, ну твой трак-то павінен справіцца. На хуткасці 120 залятаю, ўсё будзе добра. Да. Я нешта чуў пра аквапланаванне, мне так падаецца. Вышэй, да, вышэй скорость, хуткасць менш ямкі. Давай. Нешта чапляецца. Ну так, слухай, па сантыметрыку. Давай, все трымаецца. Чаму я стаў? Не, я ўстаў. Ну, чапляйся лябёдкай. Ой, каб цябе добра было. Не, будзе. Давай. Я тут такія фоткі зараз нараблю. Чакай, а во што я там уперўся ўжо? Я- О боже ж мой, ну. Тут бервяно ляжала, калі што. Ну, цягнись дальше, перачапляйся, цягнись далей. Я ж праехаў неяк. Ну ты-то праехаў каля бервяна гэтага, я так разумею, а не ў яго. Ну, а навошта ты ў яго? Лябёдкай выцягнула. Ну, чапляйся далей за што-небудзь, там же ж не адна гэта кропка для лябёдкі. Са сракі прычэпа пракідвай, ну ось взяў, паехаў. Не дыры галавы. Ноет там. То есть гэты танкі пакінулі ў цябе дрэнную звычку. Багата ноеш. Ой. Куды ты, собака? Что это такое? Ты не можаш на ім перакульнуцца. Гэта немагчыма, разумееш? Я разумею. Яшчэ ні ў кого не атрымалася. Не, ну, магчыма, тэарэтычна, але ну... Кондишеном ты не можаш гэта замеціць. C'est est impossible. Давай. Знову став. Я даў табе вельмі моцны ушкош, у яго ўсё атрымаецца. Без лябёдкі не атрымалася. Все атрымалася. Я на сваім вообще без всяких лебедок проехал. Ну и хер с тобой, что я могу сказать. Тебе пошанцевало. И не то...
І не то, яка по тебе досвід там 1000 з хером годинам. Ні, просто пошанцевало. Да-да, да-да. Так, куди мені їхати зараз? Ми що іншу локацію їдемо, правда? Ну да, да, едь на переход на Смитвельскую дамбу. Цілий час просто. Слухай, давай ти теж так само почнеш у танки гуляти, я буду тебе там вчити, що да куди. Не. Что не? Я уже буду сидеть казать, что это я собака-поводырь. Я клопочусь про свой анальный суверенитет. Что тебе по палеву? 215, больше за полову еще. Ну, Все вот. О, вожик з'явився. Чекай, вожик. Зараз прочитаємо, що ти там уже понаписував. витанки. Куди не зайду, повсюль ніяких вожиків обмірковують, світанки. Да, таке життя. Так ти ж сам казав, що тут вожиків наплодилося. Страшенна кількість. Бо всі обмірковуємо, то тих, то інших. Як тут Мічиганщина поживає? Слухай, ось так поглядиш на гэту Мічиганщину і яшчэ ловіш нейкія сумневы у галаве, а можа у Беларусі лепш усё ж такі? Так, чакай, куды нам? Бачиш, наколькі гэта добрая гульня. Ну, я не ведаю, чаму яшчэ па БТ не транслююць нас. Так, нарэчы. Ты Типу, ведаеш, як то не думайце, што вас глядзіць толькі прэзідэнт, вас глядзіць вся Беларусі крыху больше. Ну, куды нам трэба? Foresters House, Lockstation? На Lockstation не трэба, Ну, чакай. не, табе трэба на астраўное возера, Island Lake, на Island лесапілку. Island Lake, дзе тут пераход? А я поеду к дому Нортона. Не, ты едь праз дамбу і там потым праз балота да пераходу. На дамбу, кажется, зразумела. Заедь, дарэчы, на гараж. Заправіцца? Я там пакінуў кракадыльчыка, ты з яго заправішся. Ой, бля, чакай, здаецца, не туды. Не, туды. Я ўжо дарогу забыў. На гараж едь. Ну, еду. Учора бачыў, як вож есць церапуху. Ніхуя сабе. Яму спадабалася?
Ён нічога не казаў, быў заняты. Не, ну, за лікам таго, Ведаеш, што ён што я чарвякоў табе жрэ. скажу? Ну. Давай, кажы ўжо, не тамі. Давай, мабыць, ты поедешь до дому Нортона, а я поеду на Островное озеро. Чаму так? Вернее, на этот... На да, Айленд, ну. на Островное выспу. Тому що ти ближей туди? Потому что есть у меня такие... Да, я поеду на Island Lake, а ты там в другую сторону. Потому что есть у меня такое подозрение, что ты заблукаешь. Ось а так там ось. и продать причеп можно хутка. И мне будет удобно под сканчэнне часу. Каб я не губляў грошы на гэтых прычэпах. Так, в такім випадку Ты, карацей, Нортон шукай Хаус. Northern House. Угу, да я бачу, дзе. Ён табе, да, табе праз ферму і туды праз этот самый, да. Ну, ты именно до Хауса Нортон, тому що там яшчэ есть дом Біла, але не Херінгтона, ось табе не туды. Форестерс я бачу. А вот Нортонс, ось ён. Так, гэта праз дрылінг сайт, калі што. Мгм. Да, да. Ну окей, Ну, тому що ти окей. вже ведаеш гэты маршрут. Сюди, сюди. І ось сюди. Так. Так, 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 так. Ось так. А потім ось так. І ось так. Поїхали. Мне падаецца, я гэты твой жоўты спустошыў трошки. А магчыма, я просто з баку заправіўся, як заўсёды. Не. З баку заправіўся. Там яшчэ ў модулі там под 1000 літраў. Там каля тонны. А пры гэтым, наколькі я памятаю, гэта цистерна яна на 3 тонны мінімум павінна быць. Ну, щось таке. Восемь глядачоў, чуеш, ВРВ, ты становішся папулярным. Все больше и я, больше. да, навёл табе. Нацягнуў глядачоў. Ну, усе гэты беларусікі, якія там, бля, заебались на сваіх стаянках стаяць, адпачываюць па Еўропе, гэта яны да нас прыйшлі. Фура? Не, пызда. Цягачы адашкош, глядзім. Хлопцы, мы вас усіх гэта самае Вітаем. падтрымліваем, хай вас там шасціць. І дзяўчаткі, мы ведаем, вы таксама ёсць. Хай вам таксама шасціць. Гэта ўсё. Так, З так. павагай та любоўю. Кажаш, немагчыма перакуліцца. Ну зараз праверым. Нет, тут? немагчыма. Што тут немагчыма? Я не веру. Глядзі, Можа ты пачакай. Ты ведаеш гэты анекдот? Ты пагадзі, яшчэ нічога не даказана. Не, не памятаю. Это про турму. Там мужик заходзіць у камеру з ежай, там проставляе ўсім, усе ўжо едзяць там, і вары, зэкі такія, типу, пытаюцца яго, а хто ты такі? Ну, хлопцы, тут бяда. Я гэта сам петух. А уже ўсе жруць з яго рук эту ежу, такі, ты пачакай, яшчэ нічога не даказана. Занадта смачна аказалася. Ой, холера, бляха, тут такі вузенькі праезд. Давай. Пасля того, Давай, як його давай. проїдеш, там буде такий звук.
Магчыма. Ці такой, калі выходзіш. Да. Пак. Праехаў, слухай, я лічу, што будзе горш. А яно неяк там само разабралася ззаду. Там воно сралося, да? Ну. Вожик, распавядзі, калі ласка, які наступны фільм будзе з'яўляцца на знічцы ці дзе-небудзь яшчэ? Чаго чакаць уперадзе? Усяго самага найлепшага. Ну, это зразумела. О. Такі быў маленечкі шанец, каб перакуліцца. Ну нічога, праехаў. Не трэба. Я табе прашу. Ну я паспрабую, нічога не абяцаю. Як у тым анекдоце, як братов прошу, паспрабуйте ще раз. Так. Сюди. Хто тут дорогу придумляв, а? Чоловік з вельми багатої фантазії. Ну такі уже вичваренець нейкі. Нормально, все як треба. Я б тут на звичайній машині тільки пешу б ходив би. А на звичайній машині б уже боявся, а тут ён пускай гэты трак. Ну ти ж не з циклону, що ти починаєш? Я танкіст, ти сам тільки що казав, я не. Вась. Давай, подимайся. Холерная тачка. Не хоче. Будем чапляться у таким випадку. Ось так. О. Вийшло, поїхало. Да, гэта мы, да. Бляха, як же складано. Я сколько не еду, все, блин, только на 100 метров зменшилась дистанция. Отлеглость. Пипец. Довго гэта болото? Нічого не зробиш. Болото є болото. Так, на всякий треба. випадок, пригадаю, у нас 15 хвилин. Да, я з гэтых разрахункаў і... Калі мы кінем гэтую справу на паўдарозе, ўсё застанецца ці прыйдзецца наноў штосьці рабіць? Ну, блин, бравені-то пропадуть. Бярвені прападаюць, зразумела. У такім выпадку ўсё наноў. Не, ну мы поспеем, хоть штось довеситься. Хотя Да. поза стримом покинешь просто Каб яно уключенную висело. сечку. Да, а я по бырыку развожуся. Хотя уже голодный, что холера, пипец. Рис себе звару з куркой. Ты як не дзелішся, ты заўсёды гэты рыж еш. Чакай. Нічого, гречку до гэтага ел. Бля, може макароны... О, макароны себе зроблю, мне сьогодні треня. Бери-бим бомбони, блин. Так, хіба што ўжо быў гэты апошні паварот, мне падаецца. Все магчыма. Далей толькі
по сцежцы гэтай, тут нават дарогай не назваць. Камелёў няма, можна ехаць. Так, зараз мы адвязем 2 і застанецца у нас да халеры яшчэ чаго весці. Ну, среднее 3, бровение и 4, одно 5. длинное. Чакай, на Island Lake нам патрэбна будзе 2 разы 200 длинное бярвенне, потым 3 Да, разы тут- сярэдняе. Тут одну. Да не все будет добро. Тут одну и там чуть-чуть. Там трошки тут крыху. Я вже все, зараз на Island Lake приїдь, зараз все приїдь. Чого не змінилося? Так. Наверх. Ну все, у меня уже отрымливается, я хутко доеду. Добра, я таксама хіба што недалёка ўжо павінен быць. Ну, Адзіная толькі хуткасць перамяшчэння, она такая, да, есть такое, но ничего. бо всё увесь нормально. час угару. Ой, я больше доволен тем фактом, что я съезжу и у меня топливо не скончится. И это цудовная новина. Потому что я поспею до магазина с причепами добраться и продать свои причепы. Усё аптымізавана атрымалася. Да. Managing skills. Мгм. You know. У резюме додай. Да. У SnowRunner охеренно атрымліваецца менеджыцца. Logistics management это мое. Ну. Ты памятаеш, як Александр пісаў, што ён там тыпу працаўладкоўваўся на дальнабойшчыка і казаў на пытанне. Ну, Не, Те да, про по то, Европе что ездили? мама ездил. так, усё з'ездзіў Евротрак. толькі ў Евротрак сімулятор. Я даехаў. Нарэшце рэшт. Всё. Віншуем. Unload. Суперово. О, все, одно закрыли. Закрыли одно Я этап. зараз своей бровей не довезу, и все, можно зачинять. Зачиняться будем. Так. Оу, потягнуться. Старейшие кости размять. Размял? Размял, похрустел. Усімі звязами, якія маюцца ў целе. Ну все, я свою одну бровейню так само дотягнул. Супер. У такім выпадку Ух. мы не будем чакаць Да. яшчэ 5 хвілін, няма што тут рабіць 5 хвілін. Да. Я поеду на продаваться. Покуль что сессию не вырубаю, але уже стрим, да, можно. Стрим можна закрывать. скончваць. Усім дзякую вялікі, велічэзны, я б сказаў нават дзякую за тое, што прыходзіце на стрымы, глядзіце ўсё гэтае вошканне з гэтымі цяжкімі цягачамі і гэтак далей. За ваши падабайкі таксама дзякую. Падпіскі, калі не падпісаны, супер проста. Вельмі дзякую. ВРВ табе таксама. Як ты некалі казаў, Усім абняў, дзякуй. прыпадняў, пакруціў на месца, паставіў. Место поставил, да. Лобик поцеловать, спать, поклал. Ну і ўсё астатняе, карацей. Да. А на бягучы момант мы скончваем, і таму да павучэння падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і да сустрэчы заўтра ў танках. Пакуль. До побачення.